goes a little something like December ni somni kha apian chamani a kum somni palia upa ani veta Kylian Mbappe hianin azonin World Cup a France from a champion puiteu hliani kha finala hat-trick asiama chumitu soilo golden boot adong theibok champion lo ma se kum som pakwale ko upa ni ilai nanram lo champion puito thapani Ronaldo le Messi te retire mali an era chunga hedi tak mai aron che bon thei hianin football khovel chunga na na chuanin adwai big lo ziarle aro puizia ati fia siang ve home World Cup te aron ni taboka Kylian Mbappe po in nga event tu le chui neu tu anga le ta hle a ami mal chan chin te an lo bel chiang na sale viau mai media la in me che sang sang ne an lo soi zom le ngal boka chung me che hoji nga chonin mi puila mina an nga event fal de mai pakhat oma chu Ines Rawani Ama khan Mbappe hi abial no ti an se chu French actress Emma Smith kha ani a mase ani ngai zong rei lo hlen ti a anin chen an ti a anin chen anga an se nuwa Mbappe le model lar de mai Ines Raute an se zom le ngala anin kop thar an ti a anin kop na po are vele de uto an ti kumin kumsani somni pani kumtir lama chang khan anni pani hi an se zom dewani May tha Ken Film Festival ate an kal do na ni oma mudun tuan lo om nuala ni tin Mbappe hiani nabial nu Ines Rau chu apom lai thalak mu tu te po om nual buka chung thalak te po chu ti viral sakha ani nge ni kha ti chuan chung thalak ti awang chuanin internet user lam chuanin anni pani chu in ngai zong angin an lo chwa fel mak buka ngai dan an lo sia fel ngai mak mai ni Mbappe le model Ines Rau ti in ngai zong anga ron sei masaber tu te chu Italian media lam de an ni a Italian media lama changa hetyang thuron ir chhuak hiani anni pani hi an chuiru na sahle ni Ines Rau hi French model ani a kumsang ni som pasari khan aron lar hat to a chan chin mi in an lo nga event hat to a chan chu kumsang ni som pasari khanin Playboy magazine tan alawin post to a chami china chonin thil magle dang lam a omin shilo mai thei mase kumsang ni som pasaria Playboy magazine ta na in lan tum khanin women's category ani lavin men's category azok aronin lana chumi chanin soi a hlo hleni in Playboy magazine na in lan tum chanin record asiam nge a Playboy magazine ta na transgender model in post he masaber aron nitani ni e chante u Mbappe bial nu 30 an soi hi meichia ni lavin mi pa ani a mi pa meichia inlet ani transgender ani a transgender jinga Playboy magazine tana in post he mas saber kinani transgender ani na tak mai hiani na ma hi atilar le zwala Mbappe ne na an han soi zom le lek phei chuanin mi nga event alle tin a hlo phatani mase chu aya makle sha thiam har jok chu ti hiani Mbappe le transgender model Ines Rauti anin ngai zonge anti chung si hianin Mbappe hianin LGBT a support law anti vele tlat mai ni Mbappe hianin LGBT a support la ve anti a mase abial no anga an so hi chu transgender ani le ang loi si chulai tak mai chu sha thiami a har ve te du ani chu Ines Rau hianin kumsom pro ka upa ani ilai chang to in transgender ni hi atum ru to hle a transgender ni tum naril ru hi alo pu ma hle di ain siang damlan chho shet sheta mase thuruk angin anei tlat thung transgender ani to nuwa po meichia anga piang ve shim angin om china ni kumsom peruka gender thak dai to si khan kumsom ni palia upa ani chavin transgender ani thu aron puang chuak ta a mi po a thong hle ni Ines Rau sedan chuanin kum khati sat mai transgender ka ni ti ka thup na chan chu ka hlau thong em a bial pa tur ka mu zo lawanga ngai zong tur ka mu zo lo phang ti khlawa ama chuanin bial pa ti po ka nei chin kanga mai mase tu man kani na tak khan chilawani kani na tak puanga ni chuanin ngai zong tur ka mu zo lo phanga mi in maktaria win min shat phang ti ka hlau em ani ati a chuwangen transgender kani ti hi ka soi du ngai lawani ati omzia chu achian te zinga po transgender ani ti shemya lawa mechia tak anga lo kom ve char nom ve chin ti nani chu ichuan Ines Rau hi Mbappe ain kumria tina upa buka tuna hian kumsum thum pahnia upa ani ve to ani
tin ama autobiography woman ti po atlang zar to a chu ale khabuzia chuanin kumsom paruk ani lain a gender athak thu chiang takin atar langa kumsom paruk ani in gender reassignment surgery alo pal tlang diam to ni kumsan hi som pasari khan Playboy magazine tan alo inlan to a chumi chum chuanin ama awang hianin Playboy magazine lampo in sale an hlo deuh hat bawk transgender promote nani anti a Playboy magazine lama an thu nei tu te lampo anoni soifia hial ani kha ti chuan kumin kumtir lama changarin helkai to Mbappe le Ines Rau te hi tuna World Cup borak velavang hian anon lar thar le ta hat maya Ines Rau phei hi chu aming kha trending hialani mase anni pahni lama chang hian thu engma confirm na ala omlo thungani kanin ngai zong anti lova kanin ngai zong lo anti heklova thuleng vakvel te chu thubel chian do lo mai mai ni anti heklo meitha Cannes Film Festival an mu dun awang le anin pom lai thalak alo viral tak awang mai khanin media lam zo anin ngai zong angin an lo chwa khal mia mai zo kalo ni a anin date nge ye tia soi chian thei tur ala ni lo thungani ikhan Mbappe zuna YMM mai me chha teril ru chu adam deuh hlek mai theni mirin dan le ngai dan mai mai chaw lo ni ti na ni bere Prince Rama Milar Vivian ni boka chian in nel takte po an lo ni zok ma na tin ani pani hi in ngai zong anga an ngai tlat to wangin Argentina le France Ramin final an khel chumpo khan mitam tak chuanin Ines Rau hi stadium chung mu anin be se ya abial pa chu atroi om nge nge an lo be se ma se chu tiang thil eng ma thleng that lo stadium chunga chuanin Ines Rau mel mu tur om reng reng lavani tin voi ni mu dun an ni to ti lo chu an ni pani hi mu dun an la ni le lava social media lama la ni se anin ngai zong nge tirin thei turang chi thil eng ma mu tur om ngai box si lo social media lama po thom an nei dun meu lovani in tu na la hian da san chanchin bulam chuanin Mbappe bial nu thar ti in mei chedang han lo soile dai to thunga Ines Rau hi animia lovani da san chanchin bulamina Mbappe bial nu thar tian se chu Rose Bertram ani a Mbappe tan po hian in shil hai thlang zo zayang heng mei cha te hi abial nu tak tak tu te ma an lo ni lo phe chuanin bial nu tak tak lo nei phe chuanin a awkward du viawang mak du viawang tuna abial nu thar tian soilar le tak pakhat hi Rose Bertram hi Dutch model ani a nu thloi ni in fa po pahni anei to Rose pe hi chu World Cup final a khan mu tur om le ngala stadium chunga nge mi in an mu ni chu wang tak chuanin mi in anni pahni anin ngai zong tia an soi hi thudik nge ni an ring ta a ma se Rose Bertram hi Qatar Fashion United ta na thokani a antan modeling lam ati saka a in post sakani chu wangin final kha chu alo kal nge nge kha nga ya a mun nge ya kal chil kha ngai ve shim shim zo kani na thil lam dai alo ni ti na ni chu Mbappe lam reng reng ni lovin na thil lam dai kha ni a ma se media lam le reporters lam chuanin thilan lo soivung ve deuh ti na ni ma se ani po hi Ines Rau le Mbappe ang thau kha ni social media lama la ni se anin ngai zong ni tirin thei turin eng thil ma an tingai lo bok anin post ngai heklo rumors thuleng vakvel mai ani a soi chan theila ni lo thil mai chawani chu wangin Mbappe star MM2 me chi hau kha in ril ro lo latina lo phot ula lo lak thu tak lu tuk tur chi thil ala om lo ti na ni chu ma se Mbappe hi ge ni te an la ti ta de udewa chu wangin aya ril runat na tur news te aron la om chok bai khenia